and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Nganong ikaw pa? Pagpaabot ko sa sakinan, ha? Pangandam nila mo diha. Kadiyot lang, Roy. Oh, sa tita? Jared, anak, Aisa, ra gyud kaayo ang inyong pagbati, nak. Dili na ba lang gyud ta mo bati usahay og ingon anak? Kagilas, nga sawon sa sobrang kakulba, maong ang resulta maglisod ta og ginhawa. Tuhoy ko ninyo, kay ako'y nagdaha sa akong lawas. Okay ra lagi ko. Napalik na sa normal ang akong paginhawa. Human ko makainom og tubig ko. Oh, maong pondo na mo diha nakasabot mo. Wa ko maunsa aron magpanik yun mo. Gikulbaan ra kog kalit. Maura na. Tungod tingali kay excited kung mobalik dito sa dapit nga gidad-an ni Roy nato. Aron mamakasyon. Kawili mo ay nakaingon. Sobrang kahinam. Maong ang resulta, naglisod ko og ginhawa. Pero relax lang mo. Klaro? Motoo mo? My loves. Okay ra ko no siya. Pero ang iyang pahiyom, klaro kayong gipaluyuhan og luha. Gusto na Amaya. Ginahal kami sudin eh. Gikan pa sa pagsugod ni Mughilak. Ngano nag-usik ka manggit sa imong luha? Tungod sa kalagot. Unsa? Kihangtod karon o pag yun ay kubuwagi sa Dimalas. Dili na igihapon ko makabawi. Tingalig maulian ra ka ng imong kapalaran. Kung muyukbo ka sa imong inahan. Basta? Imo ra nang huna-huna nga ang imong inahan mo nagdadimala sa imong kinabuhi. Uy, Amaya. Mangkara na ko, unfair kyud kaayo nga siya imong pasanginlan nga nahimong bati ang imong kapalaran. Naara pa yan nato ang tanan ba? Tingalig kuwang lang ka sa paningkamot. Nagsalig ka lang sa muabot. Lihok sad. Panuki-duki taman sa ginhawa, Amaya. Basin pag sa imong pagbuhat sa ingon, imo ra gyud makit-an ang tinuod mong gipangita. Amaya, daghan kayong paagi. Aron ka makagunit og dakong kwarta. Kun bukon lang nimo ang imong mga mata. Ug dungagan nimo ang imong kaabtik. Ayaw lang yun palayo sa akong kiliran kung gusto kang mapulahan. Kalimti na si Eric, kay bisag kanus di nagyud mag-abot ang inyong mga dahan. I-focus na kong imong atensyon ug imo raon niyang makit-an ang tinuod nga kalipay nga sud sa dukay ng panahon. Gikahinaman nimo nga kabuton, Amaya. Sa pagkakaron ha, stay put lang una ka ha. I-relax imong kaugalingon ug paabuta ang pagsubang sa usa ka bag-ong adlaw sa imong kinabuhi. Wa kay nabantayan ni Mami ganiha siyang pagmata? Nanghubag og mayo ang iyang mga mata. Klaro kay nanghubag sa paghinilak gabi eh. Nga nagkos og naghawk-hawk na sad sa portrait ni Amaya. Abi na kung ako rin nakasakop. Ay, wala ko may bong sa kung nakita aron. Kaya ako man yung nasundan og tanaw ang tanang isina gabi eh. Sa dihang diha na siya sud sa iyang kwarto.
Wala siya kalibutan nga. Naagyag ko'y kalilian. Maungwa, game. Namisik sa mahimong talan-aon sud sa iyang kwarto. Pero, Unsa? Murag doon ako pa'y gustong isumpay sa mong istorya. kung sa man, kasakit sa gibati ni Mama. Anang higayuna sa iyang paghandom ni Amaya, my loves. Ingon sa anak kabugat sa kong dughan. Nga nagtanaw niya. Tungod kay sangko sa langit ang kaluoy nga akong gibati ni Mama. Gusto na kong wadon ang tanan niyang mga kagulanan. Pero, unsaon man? Tudluan lang ang takos Ginoo og maayong paagi. Aron kanunay na akong makita nga malipayon si Mama Dalia. My loves, o sila magiging ako ikahatag ng tambag ni mo ba? Oo, saman, my loves. Biyaan na lang ning dapita. Kumbensera si Mommy, nga ibaligya lang ning bahay og yuta niya. Aron, ado na lang tadi tumamuyo sa yuta ang gipanag-iya sa uncle ni Roy. Wa gid ko malimot sa offer sa uncle ni Roy. Nga willing siya nga mohatag nato og lunak. Kung andam lang kita mong puyo dito. Maayo ka ha? For good. Maayagid kayo, bro. Pwede rasad ko nga mo istar dito para dili mo mawa sa akong mga mata. Tugid ka dito? Aron dili ka nagadion niya maminyo? Katang dapita, nindot lang kaayo para sa mga tao nga dismayado, Roy. Unsa man, masakay ka sa mo problema? Pirmi man bitaw na, di ba? Kali para masabna ko ang pagpakig-ambit sa inyong mga problema. Nindot kay nga akong bation kung makatabang kog sulbad sa mga kasakit nga nakahasol ninyo. Talagsaon ka, Roy. Kay makamao ka mo mahal dili lang sa imong kaugalingon. Kundili, andam ka sa mo paambit sa imong gugma sa ubang mga tao. Bisag way labot sa imong dugo. Yun ana gina usa ka tinuod nga higala. Andam nga mo sakripisyo. Dili kay mauray hunahunaon ang kaugalingon ng interest. Kumusta na karon si Amaya, no? Wala gyud ko'y kalibutan. Unsa na kinahimong dagan siyang kinabuhi, Ron? Mao lagi. Wala tay ideya kay naninguha man ta nga magpakahilom na lang ug pasagdan siya sa iyang pagpakigbisog para sa iyang kaayuhan. Abi ni mo, wa ba ako laing giampo kung dili. Makasugat lang gid si Amaya og tawo nga parihas nimo kinaiya. Nga mahigugma gid yang tinuoray. Ah, kana! Pabor yun unta kay ko, ana. Kung ikaw na lang, Roy. Ha? Layo ra ka nas tinuod eh. Higugmaon kong pares na Amaya. Nga grabe kataas og lupad sa pangarap. Grabe ka ambisyon. Dili ko pasado sa iyang panimpla. Kay pilar ko sensiyo sa sud ning akong bulsa. Ni? Pumble effect, ha? Mao ginay tinuod. Kung mahimo pa lang, nga diktaran si Amaya. Nga ikaw na lang, Roy. Kamalipayon unta ni Mama. Unsa ka? Kung imong suwayan. Unsa? Tiaw-tiaw lang. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!